Seški. I kad, Seška, što pijem ovo, travu, počeo sam travu sam počeo pijem. To ću, moram. Kad odem, dobi like, prije 6 godina komentu like, jel 5 giga kasnije, jel hajde dobro, dobio like neki nešto. Hajde dobro, odem vidio, rekao da vidite im, česno na dobio like. Kad nešto od Targeta, nešto. Neka prodavnica, nešto. Neka kupovina, olovki, hemijska, sveski, tako. I rekao, hajde dobro, najvjerojatnije ta osoba dobila, jel sam gledao nešto u vezi toga, ali nešto. I rekao, hajde bubnem koment. Kao like, hajde dobro, odem gledam video, tam kad majka ima blizankinje. Hajde dobro, ima ovdje na video, nije baš gor pisalo koliko godina, možda je rekla koliko godina, ali morao ja već snimat gor, frizuru praviti. Ne, da vidim ako napravim frizuru, Kad ode na video, u dajperima djece. I kad ode na video, hajde dobro, priče o to, nisam majka i sve to ostalo. I kad priče neko, i kad u dajperima neko idu, i kad u sobu uniđeš, unisli u sobu, otvorili vrate, neko utrče u dajperima, tem veoma viču, veko mašu, haj, moji haj, maši ne znam da kažu. I kad izlaze iz sobe, iziđeš iz sobe, i popuste one igračka i zatvorite vrata, zatvorite iza sebe. Ako treći, što će ovaj zatvori vrata sa sebe, jel? Ja sam ne znam, jel i mati to rekla, jel djeca sama skontala da bila je vrata zatvorena i kao do not disturb, ono piše, ne znam da sigurno čitati još. Do not disturb ili nešto, i kad zatvoriš vrata, I was like, moram komentirati. Komentiram, dobijem like prije 2 minuta. Bila je kuna like, bila je kasnije u 6 godina.